Kijing lapan jinggershan dagi kertong nagi sengsan hima nigi kertong klamseng haki MDC constituency beper kilan nang kamsong shet na kebentak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council but Jainti Hills Autonomous District Council kebat selang haka arpoi teri rumpang arja arpusan haka baki noyalap na kebentak ki kertong bat ki kertong daladehi ki yo ban pen sngau yakinnya bat ki nong rim teri kamjong ki. Haka katlai teri urumpang araja arpusan ke Voice of the People Party kalau penlong ya kejaya lang yalap election haka snong kenshi haka jaya don lang ubak powel soklat ukertong ubanya aireng na kaparyong mauthat raisan constituency. Haba ajing kran ubak powel ula ter ting ya yoba Shakler Warjri u MLA ka mauthat raisan perubadai ru menteri ke transport dak baong baka snong kenshi kala do ya ka stadium na ka daw ka jingbom shim kya jong u. Nolor kata ulo angru bah kedorbar mang tingka arja arpusan umentri rangba ke jelau konrad kes sang ma ula depen benai ke mang tingka ke basispa praklur ban sei stadium hakas nong kensi badru umentri ke tanat sports ula depen bu mau nong rem hakensi bangla henry ke bepen lengopat bah ke jing top budget pan lepen ha pen ban yaka kensi ha West Khasi Hills district Matarashan bat ke Mairang kila yo stadium ha kila yo la ke jong ke district ha ke snam arajat arhuway hakapon lockdown ka kensi ka haka Eastern West Khasi district balai te pi complain yo kon rat sama menno pi penhap ya ka kensi balai ba ka kensi kanang hap sa West Khasi district pemran khamat namar bala tho West Khasi district do ka kensi ya ka stadium irasa samanya wat ini lagi rambak juga kenci pelun ngadi hot dekat dorbar kenci pelun ngadi presiden juga kenci pelun sport association dalam mengapa sisi balik pek di kamadan omsoi yang gerambak kamlong kan di kamadan oto kamlong telak biang dawi ke santai kamadan metasyu ka panang bismi ndai tamara ongkan rasang maha kenci West Khasi district kalau kejing nak rai jadi beri kepada nak board tentep bagi kensi kalhab haka Eastern West Khasi district laisnya hadir pada play haka Eastern West Khasi district ke kensi nang beratsa West Khasi district kali kejing bakla ni kejing nak tentep tambangan angkum ni kan kuat kan tadi kali yang bau kan politics ulah tip ru ukran politik nampak kan kan ni kani ya kani kemapun rat ulah kren haka snap arajar arhusau yang wala play lu yung manong rim hangtay yang kensi bangla ipat ba hibak banyak yang kejeng syai nginam keren menginang ni ngin keren ngin wat yang kejeng syai na Meklea Legislative Assembly yang sekerpat yang ibak bright ibak adan bagian wan rak dan kejeng keli ke syai hangtay yang po assembly namar bapan rak ulah rak yang dikamat assembly ki MLA juga PPP ni kirang bak nanti kiba sotu yang kata kekam yang saya IT hai ba adan hai ba bright bagian wat in toket apa assembly shano la rak ya kan ne ka stadium shano la rak nepte pra shano nimbisni ba pira shawai ne nama bakra don ka kenteng kensite mo barayo mangite amdai bagi bisni ni benot kan habang ai pertit kali yu ba Kini naik nak cakap show habis untuk bapa benut se benut am mata kedau ai bak assembly kaban long haka aku pratarik mata ubnai ka budget session isai ke tip cai badan ba in penkelilam ya kali ke do stadium jong kasnong kensi pelun di barok kowe baru MLA jumi omla ban keli wa ban jubah ni sampai jubah sports minister ne jubah chief minister sampai dah ke YouTube mentali la live sampai dah sibet nalang beting au ke sater be le start di press subtip sampai kenta ulah tiap ulah ras tiap cuai kan ibu ni ibu dah start apa wara aku assembly dai jubah aku assembly dia tak diberi ke suatu kekidan ke jengbaklah kiwa eka khmat ke jong play kiwa eka khmat ke jong play kibri ke ba slow piang kiba slow download jemek kan play ke Alexander Sal election ni
Wah dia kemat ke jumlah ni, pan ni kabur ke jumlah. Dia panggil kemudian baklate ke election. Dia panggil penbang yang kiwai te. Iwan dia kemat ke jumlah ni, pan ni kabur ke jumlah. Mungkin keren dia ke hak bat ke jing sisa. Bat dia ke nungrim. Kemungkin nem yang lambak lah ya kita bak. Mata kadau abak keren mengiti. Data nama sarasian maknaru. Si kenta akan tak lagi keren bete. Warga parti setengah kita lakut. Syokran ben yang kiwai te. Lahi ban ben. Si kenta akan tak. Tengah wai ke parti. Kita ingin teriak hidup tangi pensai ke pekba. Tengah itu boleh Dr. FPs. Ia pensai bahaya pi. Ia kita nongrem jaga parti PPP. Bat kumjuru ia akan di election nanti. Nasi berjaya kat 5 minit. Sastang 6 minit. Nasi pensai itu ikamat. Kabai. Ba nang like minit lakran. Mo. Di trust nang ini dekan si Shanghai style support. Nang like semua yang. Kami dia begitu ke stadium. Toki Bombay dekan si semua ya syaklah mandi mo. Magabun kerang bak kan dikasih Bamdam yang oh bapul pada pisang jajar ya kata ke stadium te. Sano kali sano kawan membiar satu sotau. Sama lihat kemen layu stadium pada kan si tu pi sokan semua. Ya cuma tu ki syuki ke banyak orang. Bila kai football nak sokan tak arpo le pojar pat bak. Ya kata stadium mau lihat kemen. Lai suki jak kata ke stadium. Kau bohong. Bak nong like mende. Kadai syak kepikiran sama pulih kadai banbu ya ke stadium budget ya ke senang kensi kadai ke government of Meghalaya budget speech Arajak Arbisau Arajak Arbusan Sri Conrad Sangma Chief Minister in charge finance la keren ya kani do Conrad Sangma ka arhuai tarik February Arajak Arbusau kani ki ong ka budget speech Lili kata kacing keren jom Chief Minister Banlek di kampen roy Hak keleng-keleng isnong Jom kani kari ke jom Ngat pulih tadi peta Ibedi bat kani ke stadium Sabda orang kumno ketin fareng As promised in the last budget New grassroots infrastructure In the form of artificial turf Synthetic tracks Indoor halls And natural grounds will be developed across the state Construction of the first set of project costing 108 crore, including Sabah Patbak Kebanang Fareng, including the Kenshi Stadium. Kabamut Hangni, Conrad Sangma Ulaom, on Snai Kebanang Football, on Ayaki Artificial Turf, Haga Jinglot Kabasispa Prak Lor Tingka, Kentup Ru. Ya ke stadium haken si tangba kalong ke jile ran ya ke sarkar jong Conrad Sangma kalong ke jile ran lu ya sports minister jongi subama bahasa clear dan video ni ma ini kejikan ke jonga bamde mang ke to chile yapi snap say including the Kenshi Stadium West Khasi Hill District Idang-dan West Khasi Hill mangi kensi. Idang-dan West Khasi Hill mangi. Kani ka budget Arajak Arbusau. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya